Every summer, Papa and Fambra attention to you so. Done it done, summer coso, a will gun and I say. And it's summer out of dinner ever to you. See, I will be for a pound for once to more a factual. That's we can say advice your war, I did my mom. Now, and they want so what's doing at this at the few levels here. And then as some ever that so any man be or your judge or Ghana memo has there or papa back na baba yi akoye akola wo pena se papa yi je so woda awofo ya kuma so na woda awofo ya kuma so on the school then na wo pe be ma bi se me kan se I crash ya na abayo a sheda enya pipudoi akoka kire be ma se be abrantie makoma abedi mu chen ntu dia nka yen twempo na we anana abrantie abayo tete be ma ya no se abrantie ene no abayo ya dan for twempo na se fie ya say nti na wanta me kan kire ne ma me ne papa se oh ma me papa abrantie go esukun ba na me budo kra ma da kra mitimi kana so ko hwehwe mu budo e da ma me amadan for wantimi ambeka e de mara no e se ma se ono na adwen eye se obenya be ma na so yi abayo a be ma yi ene ne twempo na efiri botino ode emran she ni se ma abayo yi e fa kutipan so ediji abayo yi efiri tiasefo asasi so na we ene kopie hu se aban ebe mu wokodi ehwehwemu a se na maami a oye judge ni e wo Ghana memu hase ne kunu so e wodi e wo Ghana memu hase a woni na wajiji wo maso we ana wo ma akoye ne kopie mu ekoye se e wo se maami ana judge ase na cheso no anything for ana atemu ni e wo se wotna asem so na cheso ne judgment opase edema verdict no na we ano ne final verdict odema ye ne se wonche ne ba e butu papa yi de machira den ana butimi che wa kasa we ba e bitu se de mi jai akwa mami de aba se attention TV for se mi hu ne meje me kunu se oje wa ye e se me ba ne so me call for will appeal na se ye ko beli no ana se ne dai ana ye fese we di bone oyi obi efri atiasefo asasi so osanso de mra no ehye eden ana me assembly ana maami a oye lo ye ni e wa Ghana memo ha se ede beto attention TV for him say ene ya pamfo esusu ho na kire se adesua bi ana se advice bi aye wo ede ma obefa so ede free ko University Foundation ana so masna bi jumedi e be so we dey go to titi me come pamfo na me no akotwe o ma kwa ba I so we say we are already Mama se efi apostle doko papa asemi eya we ho se papa eye fambi ene fabi we say akwala ma wo ne ba ko pe oye obara ode mbra no ahye se na ma me a wo chi enyi se akwala so monko wasa so ajeje akwala ya wo na kotu prison ko bi ase ayi kunu se o je awaye papa obekan se me da support ya etifo me kwa de mu se ma me no anya de te obi o wa ya sese ya chi ne tu atwe na so a e ma me no awon se me makoye sofuru no se de nyame asen bebe mu kakra Bible se kire abofra okwanya omfa so se onyini a omfere nti akolai se tumenye sanyansen etume yini pe frasase so a enne na ma me ne papa o me na mo bi e bi sante se o de ma ne ba ana ma akwara no so akoye sa one e bi akwara ne hunu se ono na ma me ye lawyer ana judge o so much jealous so na ma me ye judge to me kunkura anya hwe ana pa so etume kunipa no na se enjijisfo bi o ha wo de jiji akwala so a wo se no wo se maame no ejele ne ba no ebe ye ne ya na so se o jele no sanka otete ne ba ne yi e kire no kwan papa se so fa so manka se wo maame me ye jeji nti wonam kuruma wo de no be bo ho safo hene na wa yade a enye
na obi koka ka say me maame e judge we ya obe sentence dabi o man kire no kwa papa nti sa adwene we nyina amma ne tirim nti onu akora ne hu no say me ku amaku free bi anya me hwe de nti obi anya ne hwe say o de ko embre ni mu a na maame na obebua nipa no fo na na maame so ne baba akopɛ no wo no de na maame ontumi nka say obua ne ba no fo na ofre ne sa a onya akola bi nti oye bibia oye ba sa wo fo no tu no fo ene wo cheche ne se ma anya sa ono nkruma ma nsi me ye sofo yi na me mba wo fie etere bia no maka da o nyina no say wo na wo ye sofo preach o ye dikness wate o ye prophet wate etere bia men from sa akwa won so man ka sa bia no wa fa tepoli obi wa no wa fa brasha bi twetwese no we se la me bo deliverance me ma ene da me baba ko se o ma kwankyere me ma kwankyere wate wo ka ko red wine aba ewo nneama bi a omo hu firi me mu no ena omo de ye atwuma nkora bebere ho omo no ma wo forty omo hu secret pa nneama bi a ekoso ofie wa ye secret a bi pa na ye moja hwiegu ebi wo kora na me kofie bi ye bie Ghana no msakatum na mi se ya se ya kidnap akola no na watena wa che wafo ya kitwe wo hu ohwe ha sa na mi ama mu ka tem sa klede enya ha no fi so on that nti enti ye ne awofo no se ya ntete ye mani ye sa be bi o mo de be kwakwa gina na court so de emfa ho sa wo ba mmara na de ka no sa ye mmara ne ka no eno na o mo de ye adwuma enti ma ame no wa anya ade ono ne kura nyina o ma anya ade papa no so ojawale akwan se maame no ebua no hofo na obua no kunu fo se ya ntete ye bayi dimo fa ya ntum eko aban mu ono na ye judge no na meken se nya akora wode na tuma on pia nka se akora no pe lawyer no no so si no maame court se wan tete me ye maame na kire me se na yekunipa na nya ono na wo me nya ono na tete me ye de hu se na yekunipa but akora no ebia asem ne ba asa no ntimi akokanta enya kola bia na otimi ne maame bom maame ye ko school ko suade so ba ye kantete ya efie enti sa akora bia ba sha ase adasu ben bia enye edi na efifie bia sa na maame ne papa no omo ye ebia na ntokwadokwa no ehia no mene anase wa twe bibi wono so ohun ene me bia koso ofie wono ena akora na esua no de pia bonten enti so wo ye na de wa bonten a dia wo ye no no we hu bia hu anto no nim se no bi so ba ya wa wo badwo so that enti se man kire me mana kire pa omo de asem be fia bonten na asam ba ya wan so na da enye eja sa wo fon so na da ti ma me na gese ye kire da ahwafo inasi mawo kanu maame no waye ade ba kwa waye nsi oye lawyer ana tiembofo se ontum kase enunti onno ogine mo bedine ba na asɛm no ohwe na wasoso bonoso ma waye no ekire me se otete ne ba na ofie yie but akoda no na nasoyede was na aba fa ne se ota ne be nachi no otete ne ba ni ye ya kwan bia ne ho betuma aka se lawyer na ne ba enye problem ti se a esu saa kwan bia so no ono oye temgine ne obedi ama akoda no wotu afa kwan bia so ba gine ba no ato hu se yewo ntete bi ofie a yebetuma de ama akoda ba akoda na nso what you say akoda na nso na brabo bi anane nioma bi anase onzo ko school nye fie o na ote o yesa school na okoi na okoto anase okofa saade no ko hu sa nti esurofie se ne ayan papa kan betu no ba atnefie watete no but akoda no fi nchen na ko school a omse watete ni yie pa but anyankosem wo ho what you say abofra na dwen enkoye tese mpenifo adwen nti sure akoda no ko school no obenyanku bi onena nanti
ana obenye obi on na nante da nipa na on ne ba nante no ebi a obesua saa de no etume afini nkyɛn nti me de membre me maame no me brem akoda no suban bi a okɔ school hɔ no kɔfa ya amwam na papa no nso na ɔka sɛ oja na yere no ɛnyɛ right me metuma aka sɛ papa no mom na bia ɔbo akoda no me wɔ sɛ abofra no waayɛ bibi na ɛnyɛ na maahwɛ Bible sɛ kyerɛ wo ba no kwan pa amonyina waayɛ dɛn wanyera nti sese na akoda no we frase ɛbɔ sabre yi sɛ ne first time ni ana okay nti mana na wo be fra blabo ase na first time we kunipa na maame aboa na wa mama we twitwa ade wo ma wan kodem wan twenwa so wo saade ne ho a then of the day no dia wo de ba fie chi baba no ebe so ase man de yehu no nti eye se maame ne ba yesa papa no nse sanadwen no ne oba no yako ba on hu se no esi wo yefie mu se nkola bi no mu ene awofo no entimi eheda enya entomge se okosuku mu na bibisi a ontimi emba fie se man na se ne kosu school mu se ne kosu school ense eso the way ya ne nkoda ne betuma ye akoda bi wo mu a anene papa ana papa no na no woni akoda ne ba ye fan na ye wo ne bi wo mu a oye akoda no keke aso keke mu otia akoda no eje bi wo mu otia akoda no nti akoda no kura na bibi ne haw no na obaka chiwa wunye ni ma no nti first na ye nanom no edi abro ebetuma aboa ye se ye beben won oti ase bibia ni a obaka wo ma no efua enne eja no wan na otumi ye won basa oti ase aha wan no betuma ye won basa se obetuma aben ne ba na afi nso no ma me ye adwuma papa esu ye adwuma oti ase ma me ye lawyer ni na papa esu ye adwuma kase oti sei no hwan na ohwe akoda na ofie hwan na akoda no bibi ha na obetuma aka kire no ena na je wo bebe na akoda no kura wada oti ase nti fa baabi no nso eho nso eka ho nti o se ye hwe sa weni na ansana yetumi ajeji but me de mama kan se ma me na yese wa twe wa ode asotwe eti sa no ode amane ba Apostle Daugther that's on say also for kana adwene na eba de ye ba o anse ye ne ye nua sofu bi ko baby na nipa ye ko no woro na wo omo ba be ye ana ye ko na mi bi sese den ne ma mi no owu ye no eye ba opeba nti owo mo bibi omo ya hospital e betumi de sperm egu yem na ya de mawa na afi wa fa yefunu na wa benyisi eno na okoye bi esese nkwala mi nu semiensa na maame no efa ho yefunu na esanse mogya no nya no mogya nti wantumi etere ko hospital ne basa na odiwu na ebanti onso wa hwero no ankasa kwa na nkwa echese eba emunya se wonni bia ayroho eya wonni bia etere nse bi wo so wonni ba ewodi a e de fro enti me sede ya me batti biara eya me ba enti se me de ne kwa akoto mi hu ne bi so bi because say one of us say mama no one of us say mama no one of us no me kwa adwuma ba na ade asa me bebe wanyina bi obetuma ye aduane kura asimi ho na sisia mi hu ne bi because of some ye judge nti ma judge me ba no say onkonko de mi hu bi aba ya afi mi no mi mo de ye judge enya sa be ye judge enya sa nti nanka kwan bi wo wa awofo na nka metumi afa so na everybody atwe ne ba na so meti ase se
abofra de sa wotea no na sa wo sa ne mo nyina wantumi anye ampa kwan bi a wo de betwitwa ade abofra na afi wanka so hu sama yɛmfo so bi gya me bei